ukuthi abelungu bakhohlakele bazenza okuyibona abantu beAfrika bengeyona thina basibeke eceleni bathi okhokho bethu hlanganani nje emnyama sakhe inhlangano eyodwa okuyiyona ezosilwela ukuthi sithole amalungelo ethu sithole inkululeko yethu. Ngicabanga ukuthi niyakuzwa lokho ngoba iqiniso elicacile okhokho bethu babembalwa abafunde kakhulu, iningi labo babeyihlakaniphele nje ukuhlakanishiswa uNkulunkulu, kodwa bakwazi ukwathatha isinqumo esibalulekile somuntu omnyama ukuthi hlangana nje emnyama bathi asakhe umbutho owodwa wethu thina abantu abamnyama ngoba nabelungu sebehlangene bakhuluma ngathi